Pesona Gebiar Sritayub Jawa Timur 2025. Ingkang dipun tunjang beri audio sound system Albas Audio Putra Daerah Jatisari milik dari Bung Talib, bekerja sama berkolaborasi Roni Kosim, syuting multimedia, datangnya dari Tempuran Bantaran Probolinggo. Ingkang dipun kairingi kerawitan Juwito Katon saking Tunggak Jermi pimpinan Kang Suraji saking Tunggak Jermi, pengendang andalan Pak Kampung Selamat B. Ingkang dipun tanggap keluarga besar dua serangkai kebriko Bapak Tosen lan keluargane, Bung Derajat lan keluargane wonten ing dusun Jatisari, Kuripan, Probolinggo. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, ing mriki kesinandayub Jawi Wetan monggo kepada sedaya ibu-ibu waranggono sebatos sanjulaken gending, kairing gending jula juli bedayan so selamat siang, selamat berjumpa kembali di keluarga besar Juwito Katon saking Tunggak Jermi pimpinan Kang Suraji, pengendang andalan Cak Tohe saking Tunggak Jermi, ingkang dipun tunjang meriah Albas Audio Putra Daerah Jatisari
milik dari Abah Talib bekerja sama berkolaborasi Roni Gosip syuting saking tempuran Bantaran Probolinggo ingkang dibutanggap keluarga besar dua serangkai Gimeniko Bapak Tosen lan keluargane Bung Derajat lan keluargane wonten ing dusun Jatisari Kuripan Probolinggo ingkang dipun kandidaken Kusumaneng Ayu Bunda Habibah saking Kuto Jember Neng Bunga Neng Erni saking Kota Mandia Probolinggo. Selamat siang, selamat mengikuti acara demi acara. Wetengku senep kakean mangan rojak lawang diinep di serondo luwa. Mergo aku nginep cak Pak Halim sing ngejak lek aku ditangkep bejane hawa. Ngono-ngono doa serangkai padha seneng atine. Ana kedung nang tengah kali ayo ngedung nang julajul. Ayo padha ngedung julajuli. Ya iya ya iya Sugeng rawuh para tamu sedaya monggo kula aturi pinarak ingkang kejo murah sandang pangan segera kewarasan monggo mriksani kesenian kita kesenian tayub pinaringan asma holopis kontol baris gotong royong nyambut gawe kesenian tayub kesenian Jawa Timur asli mula anggambarno watalan badhe murah sandang pangan segera kewarasan sejarah lan riwayat ayo dikali lan dicocokno bari kemajuan zaman niki holopis kontol baris gotong royong nyambut gawe cekap semanten kidungan kula menawi lebat nyuwun agung ing
pura monggo Cak Semadi sampur ya Gotong royong pada nyambut gawe ngawan Solo rik wayatmu ini setiari dulu jadi perhatian seni ya mas ya mas ngamiti sedang nek pratangga tansah hatiku tenyoyon lagamu saya nambahi langgon dasar ayo ora moga latiku dadi komeng mas semua sedhek aku wis remo ora gawe jalan tresnaku rene wengi tansah lewat tresnaku tan bisa lali Oke, Batur Sepadun, terima kasih atas penampilan penghormatan Bapak Kampung Sukoyogi, calon kepala desa 2027 Karangrejo. Monggo terlebih dahulu saya undang ke dua serangkai Bapak tuan rumah supaya naik di pagelaran, terutama Gibediko Bapak Tosen beserta Ibu Tosen. Tuan rumah yang kedua Kacong Derajat beserta Nyonya Bedewi. Oh giatan. Ayolah, monggo untuk kedua Bapak tuan rumah, kedua Ibu tuan rumah. Dibun kairingi Juito Katon Nyamanongku.
Atore, ya Dorebon. Bapak Tosen, Kelaban Ibu Tosen, Kanjeng Derajat beserta Nyonya Derajat. Karena ini acaranya pernikahan kocak ring bedis riage melage. Jadi monggo. Kocak benda besar di rumah. Wah. Binin kita marah tuh. Iya. Iyalah, gedeki boleh lah nak. Ya, lemah-lemah. Iya kemantan itu mun bapak lelah laku. Sekaligus Ali Putra, peringkat juga putra daripada Bapak dosen. Mun bada beserta Nyonya Ali Putra, monggo. Bersama Juwito Katon, bersama engkau Roni Soting, Roni tak nuro Imam do. Bula tak mateka gun perak cuma kalengnya oleh saja bula pas jaga boleh seepekere nabatika emaneser cuma tika cocok ate sing kok tak matemi kut perak coba kalengan iya tak oleh sakit tubuh lemak jaga boleh napetika dek bula manis bila pota sayang oca aki celem ngalem hati bulan ne serong gua cuma tiga gentongan ate orang laki kan lamun pacet neser tuli penta tuli lamar ka orang tua tresna bulan le kucoma detika duta kera bulannya rela aku entah janji sopa adu bulan pacet bengar ni serah bulan pacet beni mainan Juwito Katon bersama Albas Aldi
Bulan tak amate Berak cuma kaleng Cuma kaleng oleh sakit Bulan cekek boleh Tapi jika Bulan manis Para ocaki Lamun jika tak Tresna bulan kang pancenong gue Cuma tiga kentongan ade Goreng lagi kang Aduh peter ngerayu Bila edina akhirnya pas deki butuh Tresna bulan lakar tua Sayang Ocak bulan ya benderayu arai Isar eman bulan motem pebila Ajo matika seteti belia Terima kasih Oke, batur sebadut terima kasih untuk Bapak Toset Kacok Derajat dosa turun wis. Jadi kedua serangga ini gindinya sama di Pergunung Sarian atas permintaan kedua serangga Bapak Tuan Rumah. Nyun dipundampingi Kacok Halim Putra dan sekaligus sebagai terima tamu pengundang foto terpampang di dalam undangan. Kula terakhir kibediko Cak Karim Kuripan. Monggo tampil di pagelaran sesarengan Cak Buli Kang Norasid. Ini yang diminta oleh kedua serangkai supaya naik di pagelaran. Kakek saya kabin, mari sonat. Bayan dia kok nyongok. Nak kena bilen. Seri lah Seri Lo bunga. Mari buang lah Oh. Itu lo kok boleh lah. Apa dulu kek? Monggo kepada Remak Boh Saya doreng nyoro Penengin Soro Apa iya Pak Tosen sampai kemai gua. Ayo. Bila manja Babila Ngelatene di main Ngelatene di Atas permintaan kedua serangkai sebagai pengairan Duga Kang Senedin Sakera Sagiman kasih sampur. Ika saja pelambek mola semakin
Bapak Tasin tekan polo. Si Andi pengairan. Mun lain kan toko terop, mun ada toko torap. Nah, Kelampina doma jepotena. Kencing jarang mai dadana. Kencing jarang kan mai dadana. Boten Cina ngajak maelah. so Bodai kening mulena. Bodai kening mulena. Andang-andang mamarana. Selapata ikan jasape. Selapata ikan jasape. Bulan ngedingga mas malana. Bulan ngeding rumah suarana. Rasa kerang bulan di dalam hati. Aduh, terak bulan Mbak Yoki. bulan tanggal situng Jatisari pancen banyak pramben. Parabena ngocak tak ontong Aduh tera bulan. bulan tanggal dua Ben sadap tau pancen banyak pramben. Parabena ngocak tanda Mula sliramu wis tak aturi Sing tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati ya ya ya.
Halim Putra, pasukan-pasukan operator audio Albas, ayo diminta untuk naik di pagelaran joget bersama-sama. Ayo maju tahun sadaron cebongan salah jegibun gula durakin kibriko terima tamu gula durakin kibriko Joko supir datangnya dari Jatisari Kang Buasan Nawawi ikut serta sebagai terima tamu Budi Putra Surnam Bapak Rokib Misnam Putra Gunung Tugel Bung Yanto Jatisari Cak Imron Jatisari ditambah lagi Bung Rehan juga datangnya dari Jatisari. Monggo kasih campur naik di pagelaran. Ya dari grup pon meropon nih lah. Acir-cir terok hilir sampai bulan Desember ya. Alah lah. Eki mas. Serah. Pak Sutar Jatisari. Ngireng dore, ya dore. No gula melo munrek ya beset. Mate karya nganga mate anganga ya mate anganga bila manja bilang tolakka beli kerahan maerong Bapak Tosin Eka saja bentika pon lambe mola sanoto tika bena bola pon teka polongga are Sabtu ma arahat ka are Senin bila mak dek deje eka esto ben Bapak Tosin pon eka niat mone kening tika ben gule ma eki be sang rancak nanangka sabenare nak derajat tika mae paposang lantaran jauh bentika jauh bentika nyare area lancor Kak Tosin teker kulunge kalamaan lamun kare bule ngocak talocor lamun burung se beramaai dore ya dore bon sebon kebagian campur ambek nabi teng jika pola panama salen kajening kalembak natika Bapak Tosen mak padang baik
Hepalopa setake kening setake kening. Coba kalau sampurnya masih ada Sugoyogi, saya tambah bintang tamu datang awal di versi Gunung Sari, Cak Rohman Dayat Legundi, Jaki Putra Legundi, Ida Kerok Kunci, Bapak Yanto Kunci. Kedua-duanya calon minggu age Jumati lahir Kendang Gempul campur sari rok dangdut. Kasih campur. Boh, ngojek ring tarepna. Kak ojek kak. Ambu kok setelah ngojek bensin larang sepeda larang. Tadi sepeda ben lah. Ada kedinaki Ada lah. materapas. Bubuan rame. Jadi tak ngojek kono maper lah. Agidung pada. Berapa ya? Moda telepon oleh mak. Dina lah 15 kok hidung ada. Aduh lebat cora. Inja dina kok hidung ada. Aduh. Du bolo sampai lemek gula. Iyalah. Odi keren. Mata odi tekot. Odi ilah. Tak pati paham kok. Mate. Kero. Ada remes nombare lah. Apa mah Odi ya? Odi. Odi. Iya kan dia digagak. Kok nombale ya? Topak launan ngas teteh cuman manis dikit. Iya tak kok terpreset kok. Ya. Leduk binyi bolen. Benyer. Iya. Bapak Jong. Binyi ya. Iya bini. Iya. Kok nompak ya? Topak lah. Siang malam ala koning pikir embung montok kang ojek kak semeste nyari penumpang ngaratin keberapuen pon tak mikir masalah ongkosan siang benalem kak mon ala koning pikir embung Ya. montok kang ojek semeste nyari penumpang Nyari buan. penumpang ngaratin cek keberapuen pon tak mikir masalah ongkosan Ate seneng rasana tak karuan. iya kan Jalan santai ben bulan sambil mong omongan. oh iya iya Ya topian. Ya gol senggolan. Ate na seneng kabay rayuan. mona lakoka dikakotu pangas tete je norote napsona setan nekota maste kotu enga rara raja pon para alake Raja lah. kotu pacujur dikajeknya ke enate rina wangi mas magawe nong pinggir rembong yen tukang ojek sing mesti golek penumpang ayu gawe rebutan ora mikir masalah ongkosan Ati seneng rasane ora karuan. iya jen Melaku santai berikut sampai mengomongan. lala Cubit-cubitan senggol-senggolan. Atine seneng gawe dolanan. nyambut gawe lopakne aja sembrono aja nganti lopakne kena panggoda ngelingono anakmu akhir dewasa ayo padha sing jujur kita bangun keluarga siang benalem gak mon ala koning pinggir embung montok kang ojek semeste nyari penumpang
duit dia bayar poet kontak mikir masalah kosan ate seneng rasana duta karuan jalan santai berbulan sambil mong omongan topi-topian senggol-senggolan ate na seneng gabai rayuan Ocak kelero boleh dilentur kok bingung. Tujuan ngakan iya Dolan
terima kasih. Oh dengan becek Gus. Masalah. Iya. Panasare makaon demen. Aduh. Panasate bule. Panasate takok tiga. Orang cari yang anggap aja. Panasarele, mak panas are. Sulaiman Leni. Korja siaran ya. Panasare bebena pering. Panasate gula panasate takok tiga kala ore cek terona bule nompak Honda Nompak maniman Pak ya. Setate mak labu mereng Yo. cek terona bule Ulang kok sagualang lang. Noro atika kadung neseratika andik na ore Duberama Bapak Usman moncara neko lamun tiga Pak Usman mak ngenom malolo tiga dekik tako pas alo tolo Panasarele Panasare naung deje Panasare du panas ate sabenare tak gelem beres. Pinang Pak Usman ducek jelangnya ya bebe nama kapotena menjanjina tika cek senangnya yang dosa tika bepangistona Songor dalam le masang rancak Satemba mulaman dia Atoro oca maske nyabe Mae begia Jalan benang rumah gede minyak Lamun minyak ya dompak pelara Goyang dong.
Ayo awal iya iya aduh Salome aduh Salome Salome kami di kota mau di desa aduh Salome yang kami baik minta Salome beda loh kok sepatan aduh Salome. Atur sebanun, terima kasih penghormatan Bapak Usman Jiyati sebagai calon Selosok Kliwon di bulan Jumati lahir nanggap tayub yang mana telah sudi tampil di pagelaran. Asik. Bersama Cito Katon yuk. Asik. Asoy. Andi bini aku bujana. Biasa mereka laki nih. Ketoman andi bini jar pacaran. Ketoman andi bini selingkuhan. Pancen toman andi bini nyare ampongan. Toman didake ngaku bujangan. Toman didake apa jaran. Toman didake asal lingkuan. Paling toman didake nyare segentengan. Asik. Asoy Cito Katon. Asik. Roni Kosio Production. Albas Audio. Goyang dong. Orang laki Ada apa pone nih? Sanon Thomas jenis sana Biasa sarare gini nih. apa cara selingkuh yang kebiasa tak amuan dikasih aku baik dosa tak ada masa aku kalah saja tua Tio Sering ngebini sajen tabit sajen cara apa jaran asaliku yang kebiasa tak ambu kake anak kotusa apa kimon mate kebaya senorakate. Goyang dong. oke orang lagi Karena babone sanon to karepon tibi biasa moreng laki nih. Aku ambu benare nyare
usah tak aromata umur kaki sajen tua Oke apik Dubidi napa Apa boleh boleh, kang Nek? Sabenare mak numpak becak biasa le tole Mon pancen ngeser kabule Pas tuli ngocak bola-bola ke ketika le dunia sedek sengko Encik kang wala namo malam kake je sampai tako Asik Jung nying ranyingan goyang dong Mare wawul wena mari Berapa? dekat 10.000 Yempeng melati ada apa le Cek kebaino manoa Cek. Sabenare ke Amir Dika makno coronoa bersenjata le lebikon bapak tengki Jauh sebendun cinta bulan tedung etina ake Ngalak nang kakak Ngalak nang ngalak Korea yut Menurut 3 bulan Sanoto mak beolia arek lalang le buka di bure Derap maka nuk jengkepot aduh nongko eyata sabereng Terus derap mah ke alang-lang le reng langke ale bure Iya. sokor lalopot ale kabi dina oreng ate Terima kasih ada Batur Cemandun, terima kasih atas penghormatan Pak Saudara Mir, Kang Suwaki, Bapak Dava, Bung Asin, Bung Yanto, Kang Sumarno, Bang Halimah, Abah Santen beserta Kang Dari Baisa, Rebu Manis, Jumanti Lawal, pindah tempat di rumahnya Miss Noyo Rio Sadewo Senin Pon Jumanti Lawal, Kang Surari. Sesarengan Kang Subati Vika, Cak Janda Posagin Lor pindah tempat, Sumber Wetan positif minggu lagi Jumat lahir, kumpul di rumahnya Bung Selamat Peluncur, Cak Mawi satu begi satu terong merupakan beli keempat diantaranya Bung Hendra, Pendi Putra, Abang Abang Salam pindah tempat, dan sesarengan Gibidiko, Cak Nemo, Ahmad Toko, Cak Tonati, sesarengan Anali dan kawan-kawannya. Mana yang mana? Oh, Joko supir truk, norak kok. Si ngenteni penumpang, ngenteni Bung Hamid. Ayo. Suko Yogi yang tahu. Si Suari Sipul, mari nih Cek.
Yogi Iya Bapak Dul bintang nape yo Erni Iya. masenya ropo Ya tak tahu mon karuha bintang nanggala terus aduh nape yo Erni sekala tako tak takut sekali mon rencana neser kula Citerona Maroko Mon pekona Macet bona Yet Bulan taro Pak Yogi Loro gabung kona semak Mon bungkona tika sanonto Macet jona terbada Ya maajane moho terang-terang lah kak kado mantar baca Terus seremah sopaja ayo Erni pada lanjang omor Amin kadung naku mantar teka Kelampina Cepotina Kencing jelengga Maedadana Moncencina Abasis yono Cek mestena Korang malam Dosa majena keterna soro pakane Terus remah soro peke yo Erni masoro koro Terus pekerna tika ampun mosangin sakaja kakak Apollo Endong endong Mamarana Selong potong Ekece sape Bulang eding Pak Yogi Suara natika iya yo benerin nak Rasa kerongka Edele mate aing pening masuk permate Ya kagak bayar mabur sabura Terus remah mon ekening Pak Halim jadar alake Kok alaknya rapah takok tika kebebur-lebur Kita ijab Apa panda Cek minyain Mana silonjak Maksir kasiran Si pelambe Abasis yono rejek ngain Balik tak lancar Kapa mikiran somor dalam le masang raja setembak emak kepandia sokor kelam yo ere atoro oja make sabah bagia Atur sebanun, terima kasih atas penghormatan Bapak Biskali Rambeen Dedek Putra. Datangnya dari Rambeen Kang Zainu Wahyu, Cak Moyo, Yuyun Putra, Wonogoro, sesarengan Abah Sisiono Sumber Gelidung, pindah tempat di Gasan Wetan, Kang Sebul Bari, Kampung Toha, Sabtu Pahing di bulan Rejab. Bung Hamid Wonorejo, Camat Pelor Tungga, Irfan Jintia, Posangin Tengah pindah tempat Meneng Kidul, Cak Senedin, Cuari Simpul, mohon maaf, Cak Mariono Jatisari, Pehen Putra, dan Mas Joko Supir sudah tampil di pagelaran. Bila bulan seteka
umpama bisa ketorotan rasana ate bule bunga bila bule seteka apa long bertika peker bulan tak naredem mikirin ate bulan seneng bulan ikone serang kuat rasana tada orang lain sengenangen bulan sampai bingung bulan keton ketonan tiga bulan ni serong kuat ni serap bulan tepebilan ku coba tika sekangen-angen bener bulan seka seneng aku entah mimik terus rola mulai kebungkul marit nih lenger ibu karet Parman ibu darah karet pangan taliin sama Budi buat setir loh sama Nyora munare tak goreng racun dunia sama Nyora menara oblong gak aja kapan bisa gelaksa iso nyandeng riko umpama wis keturutan mandane yo kari lega oh riko hancur sayang lila sing ono umpama wis keturutan mulane ora welaso iso niki seneng temenan rasane kaya sing kenangan senangen-angen yo sampe lontong iso dipeni penak isu niki seneng temenan rasane kaya sing serenteng sunangen-angen yo sampe lendeng isu nimpet impenan bila seteka bulan di kelaben tiga umpama bisa ketorotan rasana ate bule bunga bila bulan seteka apa
bentika siang malam kebekeran tangit tetedung tak nyaman akan atur sebanun. Terima kasih atas penghormatan Sulaiman Leni Minggu Baing Jumatil Awal sesarengan Kacong Saputra putra dari Bung Hendra pindah tempat di Garing Kidul satu begi sesarengan Bung Selamat Sumberwetan positif Minggu Manis Jumatil Lahir Kendang Kempul karaoke hiburannya kudu eling lan waspada eling-eling pilih ngomarang ada jawalanku dengan setinggi yang awak bisa Gara titik Saromo Patran yang lo ningaran Satria Romo Satriaku Kangana Patra yang lo ningaran Satria Rama ning kota Solo
sebanun. Terima kasih atas penghormatan Kang Mahmudinisa datangnya dari Geropak. Saiful Rijal menyono, Selamat Iksan menyono, kedua-duanya calon Senin Legi Jumati lahir. Sudi tampil di pagelaran Bapak Purholek, Sudi Samad Putra. Sudi tampil di pagelaran sesarengan Mas Rohim Legundi, Pusavarian Rambeun, Cakaryadi, Untung Febi Tretep, Anik Subari Rambeun, Rois Putra Karangrejo, Suprianung Gunung Tugil, Supri Supir, Senin Legi Jumati Lawal. Sulin Beni yang mana telah sudah tampil di pagelaran. Santai tapi kok. Duh, mau nengak rekratin. Enggak ke apa kan? Enggak ke otak. Banyak. Bila sekedar mau otak engkau. Mak karonya rewa tangan mendolah. Juga tak ngira lo pada bulan duti nama tega kajen Cina dikaga saterosa kala berbulan. Mau ketika tak lupa dukakan gula pakun ade sea Pining perantauan tak ada kabar akirim salam napa di kampung tak sayang kabel lebay terus terang ketika de bulan ika lopa dekat Cina ate ngarep siang malam ika lebur agetong tresna juga tak ngira lo pada bulan hidup di kamar tiga tak ingat dekat Cina dikaga saomora tak apesaan. Mau ketika tak lupa duh kakak gula pakun ada Abid tak kontel ponan tak di pulsa kan Abid boleh tak ada tiktokan mati habis napa di kampung tak sayang sayang kan kabel lebay terus terang ketika ada bulan kalau pada kajen Cina ate ngarep siang malam niman jusit akan tong tresna atur sembanuhun. Terima kasih atas penghormatan diberikan Niman Jusid pasangin gitu beda tempat Sumber Wetan Mail Subel Bosangin Leres pindah tempat di Sumber Wetan kedua-duanya Minggu Legi Jumati lahir sesarengan Kang Panu Hairul juga Rebu Kliwon Jumati Lawal yang mana telah sudah tampil di pagelaran. Saya ucapkan matur sembah nuwun, terima kasih mengih
Matur sepadun, terima kasih penghormatan Kang Martono Wiska serasa pun yang akan datang nanggap tayub Ali Anita Tresno Putra. Sudah tampil di pagelaran Sosopon Jumat lahir kendang kempul karaoke hiburannya. Sudah tampil di pagelaran Eleng Putra Pak Muhammad melamar juga tidak ketinggalan Andi Supir beserta nyonya Kampung Samsula di Putra bagi Edi Putra beserta kawan-kawannya yang mana telah sudah tampil di pagelaran matur sepanuhun. Ampun malam ketika cek jalanan cek neng seneng tiga hakale ceran Beni bulele lebur kalenceran tapi sanoto banyak undangan kau jujur tiga monandi undangan anak bela tiga cek kalau bain kau pacar buat bersambutan bila mereka pas doli mulai gempang tiga nyare pese boleh tembang tondus le boleh nyare otangan takut sampai selepolian anak bela dikajak kalau bain aduh ale dikajak kabeter masalah nih kamare beker ampun malam tiga aduh cek jalanan cek neng seneng tiga hakalen ceran benih bulele lebur kalenceran tapi sanoto banyak bubuan kau jujur tiga mau nanti bubuan tak kok sampai tiga kerepolian bule adik jelengan cukup majer sambutan berbubu bila mereka pas doli mulai gempang tiga nyare otangan boleh tembeng terus le boleh nyare otangan takut sampai selepolian tiga mon lebur ka kodo batasen anak belang Roma kodo kengae aduh ale dikajak kabeter masalah nih kemare beker tepak mandi budina udah ada terima kasih Abah Sibul Alim Gunung Tunggal Pak Kampung Saidal matur sepadun terima kasih juga sekaligus Ahmad Dalungko Jabisti Abe Daripin Begitismo Cak Sundar Didi Putra Tretep yang mana telah sudah tampil di pagelaran matur sepadun terima kasih. tak mati
Gun perak cuma kalengnya oleh saja gula pasti ke boleh sepekere nape tika emaneser cuma tika cocok ke ate gula tamate perak cuma kalengnya oleh saja gula pasti ke boleh tahu sepekere emaneser cuma tika cocok ke ate tresna bulele cuma dong kue cuma tika gantongan ate orang laki kan pentar ngerayu monetina akhirnya pasti dibutuh tresna bulaka tresna ongkuan cuma tika gantongan ate ape tika beserong kuan cuma tika secocok ada lemate tak karuan denyang najen tangakan cuma tika jeka pikiran aduh bulan terus tegang oh di apa nong bertika pada tresna lamun terono noro karo manatika nape todus rasana boleh takong gareng tuana lamun pada narema boleh gelap dadi juduna singa sampai kasta boleh betika kon pada tresna atur sebanun terima kasih Akang Nasir Niska beserta Nyonya Nadir Niska sudah tampil di pagelaran sesarengan Kang Yusuf Elisa. Ayo Bing, Umi. Siap jeren depan ring benar lah kasan temjorar mari kencak gendek karena maju jalan lajeng bula on-onan kapora lek mata bing daja terus derma ngalak bula atas para saporan le bula orang
tatan sadejeng ejung salah nyaon sapora Galampinaga mak cek potena kanceng jelang aedadana manjen cina tiga docek mas dena korang malam sama jena mak sama jena manjen cina tiga docek mas dena korang malam mak sama jena terkatiran gak mak opi manis domanenya dompa kapelar le kape keran bule mak sambil nangis kamu nengak bule rasa tak gelar ayo kak maju jalan maon laonan lemak neko kecung madura nyamen agak gula rasa penang meleser maka madura ngati na bule rasa eman nyare pole takut tak pada kalam pinakang suka yagi macet potena kanceng jelang sabek dedena manajan cina docek mas dena korang malam mak sama jena leman neko kecung madura bermagang sukoyo gitika sementa genting mak tak amonye sakale ya yuk kencak lah yuk saya kencak ibu boleh pak gantingan kecung jerenan enak kacang asmadina terus Bandun beni bule salewengan pancen bener beri sengkok lek ya gojengan beni bule lepur acelenan banyak parlo ya sengkok entar koloman napa bener tika tak selewengan malam minggu jana tika koncengan kotuenga
tiga ponan dibele se gonceng lempo pada bene bule le pada tiga jet saberengan beni buler ya le seni benian pacet bener le singko agon jengan nik satimu nik kole orang tigasan jaga tiga bingung gak karuan singko ngarete lamun tiga sempenan malam minggu tiga goncengan anak bele bertiga tengkingain le pada tiga bener baik sengko tau ya sengko lah adik bini duta kira le bulan ni benian entar katerok asengko ma beli polian napa bener tiga goncengan napa bener tiga jana keceran kotuwe ngagak tiga pon adi bele se gonceng jana pada bene bule le pada tiga cek saberengan beni buler ya le neng lake benian bacet bener le sengko agon jengan kacempoko sengko bareng Pak Wawan atur sebanun terima kasih Cak Senemo Tigasan Kulon Cak Wawan Jempoko sudah tampil 5 gelaran